Stvarno želim zahvaliti svima što ste došli, jer umjetnik i njegov rad, praktično ljudi koji ga podržavaju na ovakvim stvarima je vrlo bitan sastavni dio jednog umjetničkog rada. Zahvaljujem svim medijima koji su ovo najavili, ovu izložbu naravno. Da, ovo je druga godina koju se dajem jedan eksperiment, pretežno ste me pitali ili nakit u pitanju. Očigledno je znači vrijeme da krene malo više sa umjetničkim izložbama, samostalnim, i u sljedeće godine će ih biti više. Naime, inspiracija je bila prošle godine i radio sam balune za Bor. Kad umjetnik nauči gledat i slušat, onda vrlo lako je dobiti ideju za sljedeću nekakvu izložbu, i dosta mojih klijenata koji su kupili znači te balune su ostavili preko godine da stoje. I oni su doslovno bile viseće skulpture. S obzirom da su ove godine malo više, veće, različitih su jajastih ili okruglih oblika, napravio se ih upravo zato da budu kao skulpture da stoje. Jedna stvar je zašto je inspiracija olimpijske zastave. Ne zato što je olimpijada. Moramo priznati da svi mi shvaćamo život zdravo za gotovo i mislimo da je sve to tako kako je i da tako mora biti i da je sve to normalno. Činjenica da svako jutro kad se probudimo imamo jednu olimpijadu. I od jutra do mraka preskačemo prepreke, razne ljude upoznajemo. U pokretu smo i praktički odigramo svakodnevno jednu olimpijadu. Kad legnemo praktički zaboravimo da trebamo zahvaliti, a ako ne Bogu, onda samo sebi što smo uspjeli taj dan preživiti i ide sljedeći. Zato su te olimpijske same zastave, sama riječ olimpijada korištene kao inspiracija za ove skulpture. Odnosno, da vas posjeti kad ih oni koji će kupiti, kad ih budete imali, da svaki put kad pogledate, da shvatite da je svaki dan, ali svaki dan imate mogućnosti pobijediti, napraviti nekakvi novi rezultat, novi rekord i da ne smijete posustati. Svaka od ovih skulptura predstavlja jednu zemlju. Nije bilo lako se odlučiti, stao sam na 35 jer 4,5 mjeseca rada više jednostavno nisam mogao dalje raditi. Međutim, kao umjetnik sam vidio da ako ih radim klasično zastave koje su, kako su poredane, da bi bile jako monotone. Kad sam uspoređivao zastave, gledao dosta dugo, puno zemalja imaju iste, identične boje. Čak vrlo mala razlika je, čak isti položaj, samo grb možda ili nešto razlika, tako da sam rekao ok. Još nešto, nisam htio da itko donosi presudu, odnosno nekakvu predrasudu o nekoj zemlji zato što u startu vidi koja je. Htio sam da vam se na oko svidi. Da tu ljepotu pokažete prema onom komadu koji vam se sviđa, bez obzira koji naziv zemlje tu je. Da li ste čuli uopće za tu zemlju, vjerujte mi da nema olimpijade, ne bi ni ja čuo za mnogi. Koristio sam dostupne materijale, naime, nažalost u Splitu nemate papira, običnog standardnog papira, niti ove trake koje ovdje recimo imate crne i ove između, uopće ih nema više za kupiti. Znači morao sam se definitivno igrati sa mnogo stvari i uspio sam. Sami kraj koji je rađen, to sam već svima rekao, ovo kao karanfil lijepo, to se radi sa pincetom i iglom, da bi to moglo biti, tako da 4,5 mjeseca rada, unutra je 10 kaširanih slojeva papira, sloj na sloj. Oni su malo teži jer ima dosta ipak ljepila tu. Tako da oni su čvrsti, izdržat će godine, prošla godina izdržala je bez problema, ova je još čvršća, još kvalitetnije napravljena, tako da što reći, uživajte, jer su inspiracija je ta olimpijada. Ono što sam još ovdje prvi put predstavio, iza mene se nalaze 3 božićna vijenca. To je 100% moj dizajn i samo 3, sljedeće godine obećam bit će izložba i sa njima. Ali opet naravno ovo je u 3D formatu, tu može jako puno materijala da se radi, jako puno ispitivanja, propitkivanja i rada. I treći moj dizajn su oni kolači, tamo sve sam ih sam gazao. 2 dana rada, ali uglavnom su svi napravljeni. Ok,
Što se tiče, kolači su vam besplatni, a ovo ostalo sve je po promotivnim cijenama danas. Možete kupiti, možete odmah nositi i ne znam, eto čisto da imate i uspomenu sa jedne izložbe. Sve u svemu, ja se stvarno iskreno svima zahvaljujem što ste unatoč ovom lijepo sunčanom vremenu uspjeli doći. Niste otišli na rivu na kavu, nego ste evo došli tu i nadam se da uživate u svom druženju i naravno nastavite dalje. Hvala. Eto, ja bih samo tu proglasio izložbu. Zašto je ovo kršten iskrstila izložba? Meni čeka malo na ovom lista, daj mi to sve hvatila. Kako je forma? Ja što bi se... Sve čujete. Stoji.